na Paul Adom Okyere mesu uni twa asere wate Paul Adom Okyere uni twa asere ati abruchire kurasi o special environment o hwe green na efekeke Paul Adom Okyere mesu uni twa asere memese kwasia wo ye kromfo ye de defend kromfo wo ye kromfo wo ye de defend kromfo aboaba memesi Twene Jonas su uni twa asere anya ona atam ye oman sika de koto ai Christmas tree no wasia Christmas tree sika de koto e tibito lankrusa abra America kura no edua ho odin kura no betimi afro dan edua we apre na pre baako e dia ko Christmas tree de bob abobo ho o moka bia kwasi broni krom na edua anya komo no ahwe ni krom fe isn't this beautiful ni krom fe no wudi jimia begina say oh maame no ne ba nani kunu ye asan ni nua ye asante hene abadi akirefo na asante hene abadi akirefo no enu nti papa ni bewu no enu ja maame no over $20 million enu di kukuru kosi ni dan muni twa asere Mima wakwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV ana ushi se we your first time abomodia subscribe me notification so send anytime bia ya di video betum onso sabe kan wanya bia share uhwe via comment fa ho chira wagin efa video no ho abusia like video no na share emo bia so enye bi hwe me dasi bebre abusia Twene Jonas grass in kwa the system is working 24/7 Twene Jonas and fire MPP penny for abusia of fire rough abusia Twene Jonas say Paul Adom Okyere ontiase se ono kromfo eti se ono Paul Adom Okyere obeden obe defend kromfo ose wo Paul Adom Okyere wo ana wotumi tam sika ekoto Christmas tree as kanu kra no betimi dia eden atolan cruiser wo ene wo beden wo be defend kromfo eti se Sicilia Dapa former minister of sanitation wo baba yeden baba defending no ose wo obi a yakohu sika twitwi die sei ewo ne fie wo be defending say ninuam be ma bia no ye ohene ewo asantemam hanu mu achese wawuo ana yeden ejano se skano no si obuso asantemam hakra no yetimi ton asase $1 million ana achese wo si Sicilia Dapa Ninua bema no yo hene otimi jano seskam na busia o si Kennedy Agyapong ono so ayeden akoka se so no yetu abama no mo obeye president a onyi pe ana o si what wo se si yetu abama wa o meden wonyi pe na obeye MP emre tintin ni nyina no nti wanyi pe ana allowances ne de keka ho nyina no wanyi bida Osisa ana President Akufo Addo o pepawa no yeden okekaye ena monhwe COVID mania abusia okoji baaye no ana wayeden wachichama ne nkofo achese omunyina ade akoyeden ade akosum momu fie na abusia enye sampanyifo nkoa ana Twene Jonas ayeden atutu bia mane womo watutu bia mane Vice President Akufo Bawumia watutu bia ma alantrama ten abusia mo de menche hono momienko nienko tie Twene Jonas grass nkwa the system is working 24/7 momientie no na Paul Adom Okyere mesu uni twa asere wate Paul Adom Okyere uni twa asere ati abruchire kurasi o special environment o hwe green na efekeke Paul Adom Okyere mesu uni twa asere memese kwasia wo ye kromfo ye de defend kromfo
Oh, ya cromfo, we had the defend cromfo, abuaba. Meme si Twene Jonas si uni twasere. Anya na atam ye oman sika de koto ayi Christmas tree no. Wasi ya Christmas tree sika de koto e timi to lankrusa. Abra America kura no. Edua ho odin kura no betimi afro dan edua we. Apre na pre baako e de akoe Christmas tree de bob abobo ho. O moka bia kwasi broni krom na edua anya komo no. Ahwe ni krom fe isn't this beautiful? Ni krom fe no. Wodi jimia begina say maame no ne ba nani kunu ye asan ni nua ye asante hene abadi akirefo na asante hene abadi akirefo no enu nti papa ni bewu no enu ja maame no over $20 million enu di kukuru kosi ni da muni twa sere na asante hene bifisa se ofri yedini besi so from 1990 something yedini besi so no ebesi ne wahu $5 million kra oni fiira na campus na kro di na chi yam wagimi ho jama muti eyam ya ho o man sika na bakwabnane awi ambebe ya beka no kra di ndc ni MPP ato nchen on now ye kronfo afa kro no no to nchen ni ya ka no kra se Ghana ensuo kra akokro bi so a ti se aburuchire kra asise ya mi twa kire wi pipe connect ko obi afie automatically aburuchire kra ase on Ghana kuro na nkasa kuro town kuro mukoto abama pawu rough yare bobo nipa rough omunso na koto abana ba Akufo si parliament na Akufo Addo ache sika ma omo sika ne ye bosia omo kwaje covid sika wan sika ana o ma che ni nyina mo fa nche me wae na me nsa komia ba bi ma ne kate covid sika ana o ma che ni nyina ana obi age ne de bosia omojiji IMF sika na o ma che ni nyina na obi age ne de enye sika obi na awudi agya no we say ye ka nkepengeti ya namu a ye de hwese omde aprapra na ntemu ha sisa rubber ni ade free form on kwasi broni classy everybody is working, the system is working 24/7 so enti ayo man sika ena omawia Akufo Addo ne ye kromfo no ache bia mom na mesi Akufo Addo o mama me we case ni foolish case a me Twene Jonas the almighty menini bewu me mopa monkankire Akufo Addo no nkankire ni national security nkwasiafo no se mesi sika no mawia no maame we die ne foolish case a menini bewu se maame we oye minister oye oba onye bema no no natimi awia $18 million die tisimini dem keke pra 5 million euros ni ade no kra de menkanka ho wa wi de si wa chese mema ni de o ma wi be $40 million na de asisi o mfie enti sa inipa 800 se wan wan musunsun parliament wono o mu nyina sika o ma wi o mu di mu 50% kra ba Ghana betimi ya fa cha America me donyame enti na se mu no abro ni bayiye na mu di nipa eti with that being said no yamra me o mu se Kennedy Japan edi jimi na mo se obema mpanyini a onye ketia na Ghana fo no nso jimi mudi akire nya the same thing na Akufo Addo bekan wasia nipa na ye MP 30 years waje ketia se abesi ne ede na chese obema mpanyini mom dia onye ketia adna bibini nko ajimi de bibini nko an wajimi o e wo wiase o ye dada n ketua bia na wafa ye ka na da asem bia kire na omunyina ya akromfo wati ase omunyina yiba omiase o ye kromfo omunyina ya akromfo omumsum parliament A to Z omunyina ya akromfo wow so te parliament onye kromfo fa nto abebo Twene Jonas dia bomidia kume wa amwa parliament wow so onye kromfo bomidia kume both NDC MPP obi amomidia kume kwasie nipa ne MP kro oje akatia na president na akatia no odu wajimi ohun jama muti abobo fom wow di jimi wa adwene da otimu anwene na di jimi gentro dia nyambe tuawka Tiria mechiro no emwa no my desperate pepa no omo pepa wa bewi o man ni sika di abro ti se di Akufo Addo mu awiewie sika na maame no ene ne tu atwi no maame no ne tu atwi ene adwuma di no sika no wi ai no ne to na atwi special park nkonwa ne sisi obi ni ya no tana so free one special environment wa hwe isn't this beautiful heaven na mu ni o special green
ya do green grass so kama nyame hye broni nyame hye broni. The system is working 24/7. Life is good in heaven and earth. Enti alankash ni yiba omiano. Mo sesiano ene Kyerematen Agyapong no. Sika na mawian na nka mo de sisi hospital kesi amama Ghanafo. Mo de ayeye project akesi na fe ni yenya reason de abeto abama mo. Na mo ba ya Akufo Addo no apatakro mo obi no. Onya ehwe no. Obi amfa ni chimi nkope ba bi ntina. Ani yeto abamamia min yusu abanka akwase min wa yenya nto abama wo no ye MP dada u yusu abanka Kyerematen Agyapong jachimi no yenya nto abama wo MP ye cheviate awogibi wo si wagimi wo ye MP 30 years wantimi anya de papa bia ama asin north ana asin central ami nyina wanyina so ameka 30 years ami lead asin central project say in my wasen enti moto abama mia esa project nyina Ghana nyina be benefit bi ye be extending nyina akọ the whole Ghana won't me nya hwe mom mfuturo asen no ye koto aba wo mfuturo na edware kromofo iba omi akwase yampanyini hu fi hu ni twasere wo ye vice ade anu atimi aye wo man no vice ni chese wa na olidi wa ban na da so enti pese ye bibi ampa kan ko start ye ni kina ni ehu se ampani ampa oba obetimi atoa so hu ni twasere wate kwase ame president mesimi ntimi nya hwe right now agisi yakoto aba ma me awie ansa na me ba ma ba bibi ama Ghanafo wa ba gye di bia antoa be clear hu ni twasere obi ensu anyansa obi alankash ye di trade minister share ni nsem no wasisa o man ni sika nyina akọ China akoto ene fish ema Chinese company na da ni sika fo hu nyansa and sika na ma totrata ma Ghanafo se ye no emo ewo Ghana ye nye portrait nkoko ewo Ghana na the job creation emfan creative job ma youth no hu nyansa anwene Ghana ni bia ho ombotom nko a enti ye ko China ye ko fa mo no 5 cities a ye buy ye fa $50,000 what you say no ma wie sika ni nyina emo kura no bia ni ho betima bebodu ya nsem-pii for the mobile ban fi including nsem-pii for na ngasa bia ntime modua enti sika no mo chedi asa enti omo nyina ya akronfo try me chele obru chire krase o kodo New York dia wo map no bia o we are just comedies enti me srem po Adom Okyere we are kronfo ntime defend kronfo kwasia akronfo mienu wo ne maame ni nyina mo ya akronfo nti abegina radio no so ejimi se maame no asante hin ko bisa no se ansase no mton kumase no de he na ne buoduru $1 million ko bisa no se kwasia na ansase no se na o moton enya no asase e okumase ane buodin pa no eye bia 5 billion na 5 billion no ahemfo nketwa ne yigi o mo share abusiamfo asase ne yom de anyije o mo hye yenwie na sika du otumfo opemsi won anim no na enuru ayi fafa na mi no kura otumfo si won kapre jama wagimi won na badi akire abenya $18 million yakoche ni nuaba woni twasere antoa be clear jama magimi yon kwasia na nipa no ni nua no one yire ne ma wan na tu wiase a ono ne yire kura no one ne yire tidam ne yire na epena apoison na kuna fa ne sika no na kampese ne yire na ebrebre timi ku na wie no na odi sika no akoma aso afifio de akoma be ma ni nuaba se gi sika na wagimi ho wasia oye ne yire ne ti wono kro ne be ma ni nua nkasa wasia mpanyini ukofa yire ya entina meka kire mrantie na o kwasia wonyanya sika wo ya brante opese wa brabuko ya yire sem forget it pe abaya bia one ne be den ebetwempena cool line yire sem no eye obi a owo sika enough say we sika non stop every day scan ba na eba what you say we obi a one kapra unya ko fa yira unya ebi ono no what you say because anopetu anwumre obeto aduane ama obi bedi na oto aduane ama obi bedi no obesan you ungrateful so what you say kan hu say wono one kapre na say beto aduane ama obi bedi atatali ahye no ti ya mechi ono nti aware ye ma omo manya nkwase sika omo hu di omo mfanye nyasa se wunya kapra wunya ebi wunya do hu ko wura ma se kima wawu what you say because aduane a wo to mani pa na no petu anwumre no
o calculate 1 year say sika no nko atimi de oje protisi dai enso that kro wanye sika ni bia ma obesobre na no asa di watem ono ne se nini ne se om dada motom ni atakwa amedem obe expect say we de ne kotul boys contain okọ ne maame ne papa nchen a okoda da motonum atakwa amedem okoda ne maame nchen eno na nije but wo no wo de ne kotul da motom a problem ti ya mechi no enti nkwasiafo manya sika mu hu de omfanya no om na om qualify for awale enye wo ya branti afi na wo fefe a wo pese wa bra bokoyi wo di jimi kofa house wa na wu a wa wasem ti ya mechi no. Wow, abusia and your Twene Jonas and a mutin and cano grass and the system is working 24/7. Where your Twene Jonas fire oja and why then was so good penny for us. Wow, a hanum a Puyaka TV, Messiah dear. Do be a baby, and so ye the baby subscribers. It is a way of first time I will share video. I will Puyaka TV. And your bombardier, subscribe to Puyaka TV. Medasi bebre.